Sida customized bracelet khar le reko customize se dum business ki health ki education ki kai ki admine tor semja bane ko adu dum le reko adu customization pam de only ag pon mit ki kai gi admine si jage haira ga di ko se su le reko pon mit gen do ka pok pa adegi la pok ko pa su ma mayam se gi admine tor ga semja reko adu si se aina ngasi dagi hauraga tang kuntra pha bon min manga ni khatang sales ma cha ma tau jage ko hadi business ki bracelet lo re na khala se ba business ki bracelet se lo ba matam se da aina sida hapchare se ko hadi pyrite amane green jibu natraga pink jibu amako ani si manungda ama choose tawdoini ko aduga amana hadi khoi lakshmi yantra se ko purse ta kai da hapagi da magda hadi si simaga happy bayai ko aduga sigi paira in hapsai se kai gino ha matam da sigi numit da ina leba ke chaphu amada akhoi gi notice corner thambi on hab do leba ke chaphu di ima kai thel dei lebiro ko hat kano toraga akhoi nga yom na pareng adai maning da am yom mane ahan ngai dei lebiro aduga paira macha se ma so hana koina hapsarage ko pink natraga green se ko ani si manungda ama ko sigi price na lupa lishing amaga chamnga khatang ne la ga lobiro aduga video se share to biro aduga comment ishagi ming ibiramo adu dagi amu khara khuna khami khanga charaga hadi gift macha macha khara jong tawjage ko hadi leiba lakpada surprisingly ko adumain tawraga ma thamjari